Malunggit Hills, lagor kumiwar atang ngaralong. Megot, kusis ra ay budol, mabilong. El tira mare del tial bulu, el gim longal tangatan mo si Eden Meringi, kita atang ngaralong, ang akal ka benor rabulu, amo si akalo ay selmor kumiw. Ay gel guk mlo si Eden gutmok raigan namo mare kaliwarak, el gida oba bulu ngaralong. Omomes siya gi tewal nga tiang mangkagi dal nga klisi ek nga special advisor nga Mr. Gandhi Ngirbidol. Yang kala nga bitang Mr. Minor West nga city planner, state planner di Mlara State Planning Commission ogora kulingi tertiro o tabidin mo city planner. City planner o ngara aloro lo pantera sa State Planning Commission dire lo pangela gobernador o mes igel o ngosyaw makatmok laigel mo development tra sila ulungar no engel mo mungulbong la Mr. Junior Temong ngay coordinator State Rangers ng along lo mes ra sila ulungar along ra ro tutela la ra daw mablu el dire lo mes el budula sila pan office ra national government o makaigal tablong. May elangak mo omul el di mo taita ko ay sa igel niyam lam katmok ligel lablong along mga rawdaso ogore mo may ganun sa special advisor mo in detail gutmok laigay el guk niya o mes madingel waseng tutela almal tan mo ablong along dire kan mera minor mora a junior agulingit el wasay tiang al mera ere o waisa adi mo makataklir maradang long alwasay sira January aludam ligi regalo to the state address na 17 January el arab ding kadumlo sois rakarior abulul adro girabing aringi siya ko covid pandemic ang aringi mo modikal sabel emlo tito kol mol ding el aldoral marawlo pangalala pa pangalara emlo si Eden May betyang maldi mo OI sa report card ra state government ng along raigal ma-Amerika lang. Michelle Godome sa Javier, katamamo omes ay gel grant el kidar apek state ta uspe el makatmok raigal belu. Kidar 16 states ra belu belaw. CIP grant ta 200,000 el mora aral el mora amri la seldis mora aral el mora head start center Michelle mo mga tmok la drainage ra sel kurandra school ngar along amla bakatmok la arayang rilam la momrek marail mo ra head start ngar along mo na momrek el ang sel ongoing sel drainage ra elementary school ngar along eleng rang hindi mla ka maklol dong urgi ra ko tiluul el ang mla mo ngaringi ding direk el diakal soad el mga kat e mga road rama ori ra school sel su mga ringa school mandi el ala summer vacation state tamala sa mga tmok ong erong Ministry of Education adirek kalende walingit ma aureo raim bagim lagut maklisel libli labas mesel weekend mal holiday abas sa udurong ra alsel mandi akal mering lasil makalul malamri al matamal labas sergit Isiyan mo mga International Organization for Migration. Siyam lang mo merek, iti regal pagkatakilo siya, typhoon approval, para mga lang, ay gel evacuation center, para mga lang, ay muluspe, bibira kwante, iti regal loolingit, ito mo gutmok, may alang isel po nga niya typhoon, and sibira adrabulo lo tikyal almong, nga typhoon sel tingil si ilo osimber mong mo sabi ilar adal ngaringi protected until mo ka typhoon direct sel executive order el 2020-01 na direct amla mo merek el sel human resource policy ra bulo ngar along sel algukot kudul mesra adal ngar along lo ra state Arada ng long state siya takot so isa ba ang pudul mesetil dim lakal ngaringiya ko raw ngil palasil ng seurti magadamlo si gange so actual government amlo gut maklim elang ngaringiya palasil atet tele lo alif
mal lo ngas autodir abe karak lo nga seortit le cost allowance belur ng along mal limral morbap etiri atirga gidra lo gidra longot mokra belu gidra top de diru telme tirga gidra ngarni mendire kam la momrek se gidel policy lo nga seortir mendia kalokora di lo ito etiri chef 6 sera first year and the regal lo nguseo gidel mga bak mga kamiya madengel wasya chef 6 ang aringiya masil maru gulong long el member ngi etirgeya ongra alam mga mok laigel el gat magil rablur long gita madengel wasi president rablur belaw milogoy al pora lungaki ngal wasi food security ma angar alelo gat maklel ula ngil klakang kodang tourism merablur ngalong ambal global gul mulgi usegi de gadam lor mut tringe ma chef 6 amlo o spare segi de daswe o long sergi de la background te gadam lambo o sebe e del gut mok klarael mo bagat mok klarael mo ra igel meser ngar long gi dam matek ma meser ngar long amal roy de tial main road magadam lo mala isbent ang milgat mok la officer gi de governor ma milga gil maklia isment mo sebe e del maknger arat lo utum tulong larael Michael Mesay mamlam kat mok mandiregal elang awal di lo ngi awase hindi akal si even mo mga katra utum elaksel bertak la malubong ko rabe scorsel to bal umersel bla dong katringi leng palasir ekip PB ang arngi e akal makita lorurni so riral lungila o ma development trabru belaw elakal bol ngarngi atamlel mal mo tomelia belu makadotu ti same el alta makadidire kalau si krolel e wasi kada makarang ang ngarinya boto kat makli el diregal mo ulang mo si el ngarinya bartak el bodo bal mo kat mok lagi gid rail el moray gid el masay el angay kom diregal madngel wasi awlu wa man ni kolgo leng kida kotel oroy dirtial power plant rigel ngay mri ending ngawdaswam laringi ding ligire del mul mo otuti mang gagi den nama mereka le warak ak milang do lo pantri management tra PPUC mumlo si every increase a street light tra abulur ngar along maray elang amaloms e dire swad el mot el increase ang mongil safety ra adra bulu may gelol gro del mar adal ngara karger adire kasi ir el mulul at di mesa aptrula ang ma adia kalangas aramet mang mlam katbok le kami am ngel wasem lang mas arala dengi ding long adir ka kalbo long sadal leng taraygel igel gido omes ringil wasay global goal el gil la bulur ngar long mang si akalo long sadal igel ku ngara al sel obis e gidam erase gidel street light mang malom sa bulu until the more sel time el domes ringil mal bula bulu e gidam mo sebel din se galo lang sa drase se rak mungger emere leng klungyo le labulu algarta te aden gira bulu rogir la kadmora selong weril page mang selokot ngara kulwa se sel construction rabadrul aw kami am ngek kwa se rabadrul aw sera adokot talungu aga drual le kadulume seringil le ngaringia ngenge erngi gire la wasem utma clock lela taraat ya state angilul me uspe erngi akargari la tilbil wasya klal wa clock lela ade timna kadunga ngil turko makadom los mikrolel e utmok claudo mal masawla olbil dire kan mo mesangal mo sa bel wasay girel to bata 12,000 ra every year hara ornya until the rich say 64 el arak peselo ay se kumiyo aradong long ase gadam bla ko dir set rogin e dire legal summer house gidem de ora atmel ang karubak ablo se be eden mga do ngi lubaw ngil do awlo lingi terngi mage ko gidem mang mla manguk el mera klal state el nya abisa rat selbitar ulgul ra ngormato melang ngara klal state tabe sel summer house ra padrulaw o sisul time ang katangara process ra siya katang para mo makli siya del padrul awul mo ngir ra turista linya mo ila ngil daw del mera balur ngara long ya ong ngil say asel office ra state ngara long kidar adong ngara long
adim lakal makngit na sira tungu selvasyo tungu dos pe eringi rakme del rakaram lami mong hindi eringi latay men kudukuk mlo mati eringi magor tanong mangati temlo matingel wasay tiak lok tirar at dim lakabo monday kadamlo tanong de gut makli yan to magor to order makadamlo mangelu orar adim lo ngel mga dadu tilo klaro raklal makadamla ko kodir manglo tilo bala 45,000 eludo udara state el olbi lagi lingay yang akangul mo utmaklise mamlamo madedayes sigid amel gatmok sigid mel anda ka tablal saray gigid el tablong el bukki damlom ito ternira karakaril el asegid rabol mereksey ya obi sigid amle girel tuwa per sel blay lang didial plokle la ongal kara ayong mangagulme sa sel blay ngarabi taray tial tugil el morapadrulaw adlo esay a building state makmiluk kol morsey eluldaso asen clalra state mendia ka dole ngarngi e bay dos pe erngi e dore ergi del koseng mo ang rate telel esay gid time ra doluk endim la kaudo del gida amla olingit erngi gersigil sebel mol ngoseultit siaul magadmiluk kol morsey lang mel al time mesetia ka lobis ra state el permanent temporary le obisra gobernador ma olvira ngoralong agiril make mo adadu o ay sa rangalela bulu ang mo kadmo siki utam elingia maral klalo bulu e mo kutbaklia mo state building arni el asel sel dolmol men meriong otil wasentiria kel ngarni serralma el gida mel ngtmok pergi el mora bulu ra hamleter olay ral ma di bala kal ngara dalong olel olay mamangalang sirada sisaba e kadaway say batigar mo drablo makadamil ngat mok pringi makadamlos mikrolel e ngobe abay el bay ba de bil ir el ngul mor olel mi iraba ber olay me elang wala karal mo along ndire kal uspe sel ngat malasa el ngia ngarang rar elong mo siya urgid ra ngil el ralma el dire kal mergid le gida ko pabul balo dia kamaral no mo argid siya dire kal tigil maklim elangar adal kira dalong lel ola bulur olay mabulur mangalang asi il en chararal tiwar bek kal ayal bek kal bulur ngara rangadela bulur ngara lang el adire kal tara uror el gidam lagut makli sel chef 6 rigid adire kal milingil mok krawase aygal el masera bulu adia kadido ruraral mong el markong lem aygal aliuy sangaringi abong mo al marara kalongolel Tidira kalungul sugi de katangat tangat le tamaasar ablul madingay care or ending to mesay bigyan de tamay matambal nga adu or armas le kira ablu mo madingay wasay to kadasi prole la drul aygal lidit monglongil me elang aygel kadamlamu ul mrul katangara approximately 75% el come in completion el kadamrul adid legal wa kakatalngel atuwa hindi kalakarakar ang arungul plastic Nagsab last long. Sige di amla makatmok malamol maldi makmogol maregal hindi tilgi ko made arngi. Lese part of food security kire de lo tuti microlel mong mare adal makatmok la. El ang kadukuk mo regel trula ang makadamora self trula ang rakayuk la wadangalak mong okatol. Se o modungel wasing kire del kadamal batok lo uspe arngi ma aradang along auspe eringi sel weekend del sel mom tamang dub maruk kimo o relax e kamya matingel wasi ay gal typhoon no merega diula prid mang kadamlo lingi tawdaw o si krolel mismo ge malakranta mlo se eda gel ul prid el ngarak med el 8 to 10 el dok lul prid dilu tan no se bela state el auspe era construction tir e mogut maklil mo tal mo odrodre e simentil mo ngil e dia kaltil segi dia dire kal ngarinya ongoing cloud project tel girel otol leng sel dome cycle kel de lol grod rablu ngor along ya igangar adra blu long to unik ker ngor along o uspe el tabadal tir amora karke de mei e kamya mat ngel wasen tim lambo kosmed e igal kel del al lol grod mar adra uspe til mong emei ngogiu segid ya e la mau tauriol girel e kami amadek may gaman mo cloud project makadol ngi tra cloud government tra ngeso
bereise sel guk kolgol labot tiragang lol banggal may engel guk kulingit teringil me urior mo mudu segi del urior ase el mo other three direk el tara aurion nam katmok lawase kita radang along ayan nomere karagan dia kadiga yakkai raklo kabalmen tergit Kodosik lo lele o lingit o ice o plakatak la onti del gire langes o raigel dem itu teringai mang pedire ko sikro lele mlo si el sigia 50,000 ra USDA grant si sen lo malas no improve ra tial dam rigi del mal pakar daral meringi leng mal di ut mesel bebul e clay mesel uleng may mandire gal ulung sia orgi dringi ang kay gid o ngara ara ranger officer gid Mr. Temong mong mo order the resell world in detail hindi mo si elong sugid magatingi lo akran tel 50,000 mong lo madal magdum lo malasan madal malal madulum rese lo spera dire ruba ka along ko rakasra PCAA mabanre dire ruba ka along mar adra 1 week lulung siya orgi del mo se edel miski daw ngilo daso siya kada makarang rulil mo sorot yal dingit al mot mu maluwang matro mo dia kalawot yal tamargit segi da track kwantal dingilo dire kalo si sul time senador ursi kada mo mal aswal wasi dire kal taraw ngil source of food security kita adang long amadngay kita cloth bet ang bayda ka atamet dia kalungila atmed del diklay mang kadidire kaluligiwa aruba karablu o bukutra o kas forecast pasilius yang wajis apli ratetele agalia compose makadidire no spare sa gid front yakut maklia compost rigid melang adra state malam malam rat kularail egel udla la alrigel amudle etirigel gokpla bastri sa gid compost area mol malay gid udal الملام منغمل mix رادي إلى amal kal tara program ng ara agriculture meron elong etamal arse mrula kam yagi del compost mo sibilo level mo ya sa delom la sigi da dire kan na mla omu el atabay na mo si ilo level maro sa malola bro tara ngarinya adel me malay adire kalong ingil se self playground el yam li girel moro tol akmlo soy sa alcel ulalingit tra aklo kabalment la se me la kalbor okotol de wala sa milsigi awngil basyo de designate ringil mo children's playground del ngaringi mangmilingil tabasyo me dra badrulaw mangmlo makatmok pilsegi del playground president al time di mo madetayes ang lamor niya ground opening ringi SM lam makatmok mang sebira adil taadam ng ititira ng ligilmong etiro usol ayel tongul karsay roy drat kularal ang arapan ng laged lungila el tel etira si no mes kayo matas padal sigida trabla dapat maklil dire adire kalbebira kwant tel blado lingit kami amatingel waseng tial dire kom lomare kal typhoon ng mil tamal la mil spas special eungela asmentra trula angar olay masira al makatmok al lo free de say ada bulingita sel mare adru era lo bo asment tial bebul makadom lo ngita nges ra front sel stimulus ra taiwan amlo sil meski ratu el telail makadom lo spe ngi wut makli el mutu umer ngel say momlongil melas wal mara al umer agero gul el dukra o to olay mongil hindi mlong sang sel kadamal malas melo si krolele uspe ringil morsel kotot kul rabal saber magdul uspe aro glora state mandia kadhara labor marbe bir ar adara blur olay lolong seo le kidar adar bela siugang rikida gire del gora olong seo ra im sel tol belu nding gukung sa sang sel segid ya mga ol momlo telgibel el timil ket mokrasel mo sa edagut makli hindi kita malmol mo si krolele mo gut makli sel mongil esel gida malulum daswel malarngi amne swada lu me emil tela le sigit trigel en sene sa lu meseti ngi wasay daitang ara lu me emil tela le kami akut makli tiarogi isel tru el tela le sigida okno se edon uwe kada urenga sulela bulu taiwan ma president no se along swidrigi
Sige dam lo sel ugut maklil ulumu sige dal ulla bangale lap tul angar ullay egit maklil maungil. Elaan di regal ngaringi atara krant sel do seng non communicable disease krant ra NCD. Adi regal katangara pa ututel el process el malaringi. Say more say lo ko dangala seng 855 women empowerment. Kal 855 ako ra bulungar along. Elangar maas amalasam la dadu agi mga dadu utirgel gora ungara almas tirgay yamogut makla group emo saying ermu lagi rogol requirement siya kadokora malasan mo mistrate al walingit ase seludaw de mo si olong si ortir rahel dertir mangaringa igel program al ngaringa tara talentingel hospital al molong sew e kodumo gutmek lagi gidel gira lahel dergida adan ngalo sel tarap tulo arang along al dong kada seng marabaw sel mo gudula hata hospital ringi maamerek septum amrek sel project tal ngaringi girel sel samaraw sama hindi ngaringi amlo tilgibil desang lo seng wal alit atul yo del aureor ang lo tilgibil matamal lending madam lamungil adadu gid maklol government tukuni CIP maamerek ra CIP amal ne SLOI selo asi morat kurwa besebel ang usugid selo ay sigid ya kadidire kan mo omes sama wal ngaringa sa edal ngosuwiringi akad mo kay ngse ugut makli after all it yaklong ila dar adang along mang se yam lamo makandiral mam lamo morngi gidi mingi de se diregal kirela president al mo idil merigid ela ang ti diregal mo sel guk al sela officer rangers se gidi diregal ngara process ra database rangers se gida kamatingil wasi ida matingel se tirkanga o tutela alla radab o tutela ikel policy radab mabulu tukuni daw may ikel conservation area mang kadangal tangted ang ari ang legal ruba kartel bulu at james temong area ti mo tatso segi de selbong nya mo osmaga yegidi makadmo matingel wasi padidire kan nam ali aurolo sa kadam makarang malisi ra enforcement trigid rabulu along asel mo mongila sel dula siyang planning commission kami ang matingel wa siya ultura national law ang lamo gina la Beca state el create a planning commission itirgay ang mo mesa plan ra Beca state awul matulum dasul waisay amalas mo prevent el wasay sel gukul chen sa governor ang mo oy taygel lungilul dasun din dimlakal du sel mo mo arredreli a planning commission a Beca state bolo tuti esegi din girel makatmok laygel wabol kuap sulurior al sumungkuk Amerika temela governor mang seung ilul das mang milgat mokla hindi me seng karingi kamiti lo ngara ringi ikiren mo mereka by March of next year di regal ngal siri planner gida di regal si el moto dai tang motel gi belo kadis mo siya muspodi al sel ya kama mo ay sel kamiti ni o ngara ringi adere kal tarada kido o mesringi wasen dia kadil padru law atto dai magat migil kami amatingel wase tukuni adil kira hamle travelur olay mal semay arael morbak manggengaw ndire kal PPA amla malgol wase ngarinya possibility rigidel si kelgibil kilung arael digi da matingay e boda kakul arad o utamay gel pitang mapitang ngakasawa ka bodungil adadu ugid matir bodo batalul dasu edakat makli sa kada makarang magut makli sa rail and more serabab mongmongil and more tourist el turista ul ang ngaringa udaw dal mirabulur ngar along sea di regal kadamla smikrolel o embe kader diria ko tiregal moda kyara badru law tegi dal tituagal tetele laral morato dai mesera al typhoon malapridi kadamla olngi tangeso klo yang namoy war rakal do relo kangela PVA ngogi PVL long siya urigi del girela klakang kodang yang lo se edel chiki 250,000 rule dart o gimel telail lengyamo mga mok lersel mil true digel summer house rabe bula today
gut makli maral mediyaw sel oral sel starter aral ng among songs mo musika mo sikrole la mut additional udaw del mo umer mo urungali serral moratoday dungul mera badrulaw almal maring asule la PVA marado lo orngi ma minister mutul sili krole lang udaw del mo oit del mora badrulaw a 450,000 ewal dart mo gimel telael sep maldi mo kat maklela wadrul awul mo sabi el mo ngil equipped el girir al turista almay akmal ulingit el wasigid adran along bodo ngel wasay aigel tourist site rigid ma conservation water sigid dia kadosi gersel lungir osnya dar ada belum ngor along kadosi gersel me turist almay en mosi gersel kadosi gersel sawal mosel o itiaw daw del merabulong relo mandiakal skyscrapers el building mandiakal escalators mandiakal rangklen mal di mo simple rulil beot el tira amsasel lungil klabogol el bulurong relo mosi el ulaw daw masel ewaldart mo gimel telan masel ruldart me ogim ratoday kad mo labol ol tautel mga mok raygigid tablol basyo el mosabe el sembariara turista el merabulong relo lakad morsel lula pangalen second to the last na ela kami amadngay kadaplo kitira dong itak rada marablo along alwaseng olta alwaseng maldi tingit di pagkarakar daral ma memku ay sa losera state visit ya president mar adalam leo lo ay sirigid lo say ngaringi sel le milyon al kaiterio siya siligil marablo belaw ang long atara silis para al sel tirgal state el mo spare sigid le milyon sel mo ul sigid awasya PUC aul mesr ngar long el wasay ang long amal abul almel mal makngita quality raral maringi matedilong siya almel lo bangala bay tirol wasay ang long ata ngara tarangara balsar al sel sigid le milyon ito mo mga tmok proseral mga long el direkal mongil alak alwid ya al selabulur be law ang ladi orior mayra ya masil mali mararal maraso ito el asel mo mga lubang lela NSPLA ya mal di ngar madmi ay amal wasi atito alali sa nga long radi kaldul waseng tiak ngaringi ding ngaringi at ligibel kat magili gilel mongil masel bodo to badalis yang mo dia ka albedo kora alsel kami adire ka lungil madingel wasi a local revenue long amal ng songs mal ke grey le turista ma covid atil milya belu di seral belo ay sel wasi wangarang a report tra olngil alis a bordra NSPLA lo ay sel melo siya gobernador ko lingit tam take over tiang mongri alis aral alis agim no sa amrulia babier gut makli lo ni tar adal wasay mem harali sa kamiw bol sa BLL di malmol malaw ra kabelment el masyo kamiw mang el al time sa kalaw ay sa kamiw wasay el ang ngara 359% increase collection ray gigid ludaw man daytay advisor sa elbo confirm say ngara about 6 to 8,000 abla ta kagarngil di ulto ray gigid rental ralis leng ang long kabalment trigida dia kalsawalan mangri rarat ligida olong rarat hindi in order to serve the people ang gilal ngariya ta kargal ludaw del provide la mas LRA del Aurora State olong rarat rabalo mang akoradim de briefly ako ay sa gigid yal ladakat mok elang ako ay selwasay ul matirga o bangget tirgel tirya mal expert traigel nga ka walingit tangesur endia kal si LDM ati kadati matengero kulto koy makot takma walingit tra advisor nga mal di in kind tangesur ngel merabulur ngol oy nga angaligel auro trabulur ngol mandira kal ngil ding sa el lo ay sergid lo ngoro national government tan man ngarwa bal adra urel ending
ngolong serabalu mo ngo ay sergi da igel algo mangal to mo gera ngakak mo ti ako de makarang engi mo oti mo ay sila say ngway say lentiagi dabal dakle laudaw da mata alam maltel matetela dos pe away say esel bol merek ngay egi da ko mertigal bada ko mal sulang me ulngitra achieve kanding ilmidol mahuk palungwa awla lel so diesel budget Bansulang gobernador ko koradim la asmada roguim koradim kasay ko nga igel ngaraba bilingnya terpotosar ending swadalo all morar ada ngar along musera igita belum touch ra human resource policy sira do kotel ngua sam kotel mo gobernador ablu ngar along igel dul mesel policy ra state amral dimlak policy kita ulmes arbui kalau ora state dia ka protection mora arbui kalau ora state maka da lumdas sok mutay gidal human resource policy first priority mengmilkat mokla mengmla kut moklia governor through executive order mel arbui gara rogul staff ra state ta orior ngarinya annual liberty ngarinya sick liberty ngarinya telela the higher up ngarinya telela the fire up dia kadil chosra gobernador el higher e fire up dia kalau tirak la apalasi o tirak ka say gid policy en namo sobrira tiragal ni ngalged lo ora state mala long term loan raigal bank le tiragang consider the permanent employees namo sobri malalong ra NDPP mo ora blirir before hindi nakasabay tiraga kal permanent employees say gida tara protection bleswado ngul street tiragal biged lo ora state matamo selba akra brer ongil se dimla ka procurement policy rigid maigel property maintenance ma equipment maintenance and safeguard igel policy lu song sa state Magdulom daswa mo marul hindi kada end up do mesa igel policy nasional ya lula alla akwasil sukumen dia ka policy state engot tirak la igel policy nasional maigel di policy blo do mesa kada dul mesa ko se bay di do tirak ra igel policy nasional government balkora ngaringia connection ra omitela do ma policy national government mera state government misal da para procurement ka liluter retrain staff gid sira first year tel administration ka milgo dong yakol meeting retrain staff gid ra besel procurement ma besel tretelela property maintenance ma besel tretelela safeguard assets ra state ay gid aigel better retrain staff gid di malmol malospe aigel palasira national Kada mora move along al mora transparency ra omitela do dra state. Transparency should remember a gobernador ulum daswok mo every year bel todo del memsada ke rogul. Telela omitela do ma osis belela do dra a state. Hindi kada bay mlong tangat ma a assembly rilala al mandate ringin metwo. Sel January memrura annual state address. Di ka tamlam koryor al January lemam le klua COVID mumno da kan mok la ula gobernador ang artiang brief ra adara blua kora waya do te air say gidel state address no da kan mok di al timing sa weather kwasya arogulom ngitel do dra state abla katak ngaringi will documentation lol ortok mong ra ula ka tamlam mo taygal do wal klabela omitela udodra state raigan na umbrega lewadra to compare moragel previous years dimna ka ngil tretelela omitela udodra ma osisabella udodra ayay kita taita ngora highlights at tel boraigal financial emek ulamol law ay sara adrangar along mo sera awera covid kada lulsis barangara 7 real mo 80,000 local revenue ra tourist. Seral kotel start ta COVID at 2021 kada di silugura 1,695 revenue ra tourist. Saya klungel sel mlereol
revenue, local revenue, state realize ringira every year. Ulong ko ramo telgibel baka timbala ura state mga rangklela man neklo al affect ringile ngar alonga rely mostly ra tourism revenues. Klu tolo malambil mo raigel lease rentals. Aigel lease rentals kadamli ang rate sa ngara edel telail ra bekkara kara. Aigel local revenue raigel lease. Sirabol daka gobernador ma NSPLA lowrior lotto da gigi del baber reminder adal mangri ela kada mo dadu urang ra 8,000 revenue ra gigi del lease ra baru urang ra mangarinya urior malmol mal motmok lok mo kadam karang increase sa local revenue git mendak da sal mo depender tal di black contra state lorutra state government di gigi dia kora highlight siya pol ngarinya lutas waka bernor swada muta address ka address eba igu yudia tial Michael Mora venture magupol basa sa taigel ongoing program sa tir Michael lomdas so mamotmoklan program sa relan marami abong Saya man sulang kanti makakabenor. Pamar venture sa alas time el gibera era yuk milsao taigel kim rirul el wapala sila el harar bes el harar af morong elang al time ang sa kalo ay so sa gi la start sel do sen strategic planning yung di ko mo subes ra kamal dir ka silis bal adir ka 7 months 8 months kabeno ramal lokora kalo sa mo suka kal el de kom kad ortang la uktir kal misa agar tegel tarawror ngalim sulang kabeno ram saksel chance mak tagi daw strategic planning ramam relal mong selwa lo sa mara rancher sa Department of Resource and Development tel rancher sergi dar adar along is committed to creating a better sustainable future for the people of Along State through conservation, traditional knowledge, modern technology, professionalism, and dedication. The department is also committed to be a national leader in environmental and natural resource stewardship for present and future generations. So as such, the department provides trained, equipped, and ready rangers, leaders, and teams to meet our long requirements and abroad. Masih wal torbela wal baseng ranger sang along akatmok losiga klungyolel adar ngar along logi wa omoriom lawa las rang ramo ma el altaim ma bongur el altaim ma lamalta mareng al belu agi dia el katmok loyak madal omra el musiga klungyolel la belwat ma dabed relang al mormada malwai se rancher sang along provider train el rangers yang arangnya adong urtir ekatmok el dabel el momshur adang along regel luxpe saya osangam relal marmadal saya ukimo gumotmok ko el al marmadal merutigal rangers matamor seguidel mo mesering rela igo tulule ale koramo tachaba igelo logo ka benor ma kandi gidi otulule kumrang asula la ka benor sel HR policy se mal mongil protect tegal employees sa state including ramamel rangers de almo sukamam sa amal tegal gerel bigedra belwad el ngara rangers sa sabil mamalalo mang alsa la ka benor se effective ra April doria 2020 year 2020 mang lamo wal ule de ra al effective by executive order o sisul time malso almerang asule la one reef es el project el cuanto el lugar nga ka benor ngase nga ul ngase el mraring mal mraring yang nga malim na telgi ba nga suigel so isbra al sel dim namlu sa babier ma mal one reef wal ngase sei etiria miru raurior el bebir adar ngalong madangel ngar telolum el maklol adar ngalong el lulurel lo bangela one reef el malal magigit el dalom erosion control ra otol rang along mga kanbre nga sole la one reef for sigil USDA grant tulong sang ramam el ngu o sisul time te dire el akmel nga do urtira
ala rura ramla memong waseng laungil bay de relitel rancher sergi del mo ngaringa de base ring leng ungil ada lo ngaringa de base mo beotra adra belu e dire gal beotra kama rancher semro ram mang ngulgu segi del idea ya wan rifa dire gal gilngei mata mlo ongua IT ra national government mawan ra IT private tiram le hara orangi tamera office kama mra todai matam le telgi bel train tiral ranchers erun le adai ra base ranchers moringa wa license ma permit ma ro mser elanga ngarangi database el sam lo spering adi mokatil se adirga gal moringa internet ra todai mang dirga bol sa amal connect ringin mora arrestra balu ma state office ma ro diesel project lo lornga ga benor moringa todai abol balungil mal bal ungil sel tarara todai maringa internet ada todai yang usab amal connect seguir el database el mora office ma ro lo ya internet muso beotra gamar adra balu chabiu di mora al cel o me saigel wase al ngarangia garmiul wase tegal ranchers tamakarara bekal sils ang ngarangi sel dire gal website el mo connect el mo sel database se eres sire planner dire gal amo gomagal lo so de la bol so di leng aurol girel di seguir el website ta dire gal mo connect el mo sel database mal somi el mo el website el chegal wase tegal ranchers tangarat tamaru te di milil tamakara so iu lo meseringi mal ubon dire gal siul go connect el morngi al somi apply a permit rami go apply sei esel om mulalya internet mal egama mangu mensa amal masange wase approve ndak yang ale ma di mor office el hara orang yang sticker men remove la rera mal mabot magamil adra bulu dire gal mabot mak dire gal mereng asuler adra wan bifel dire gal ni soma merse o si sulta ma gi dire gal goram le adu o mesel wase tel gidang long waisel di lega benor volvada que grein di de vedas marklo mang oyak seguida que adu wase mal meringer gama ma di telal ventures do gar tel marklo de bet ndagal sebedel misel metal do sama se gi vai don ungila don aklol tengul momgur el ulagar sei ya ventures lo ro sei mel telgi bel sei lo komesra mabudulang ayang al merang along gama muguk tigal ngara toda il silo mesang along mabol ungila enforcement tagi nguliak segi mlo si gaudo del molingit waseng sam lo si tagi de cloler ang dire gal wan ri fangil sugama mal ngutagi del katamaran imnom tigra katamaran mal klo ungil el abebir gama amla masang al ulagar okotol mang segi de lagi bom ngul mamgura al sela al angabar dang rai lang more gelom gulel lang ari el ngaring ya ranchers el dire gal sil ngaringi o mesrar al enforce gal ula dabel ngar along o sisul time kami ul adra bru al sugum kom ngara mo makita masira kami wal ubo kom uspe aral mo kom uspe anges en sebiul o ngar roy de kom mal de morse al ranchers as il ngosu mang wal dire gal bolong sira balu dire gal sisul time mo sira ranchers mo laureril mo be ang sir mo laureril ma dire gal mrenga sure lawan river seigid o sisul time tel wan river dire gal mana optogal ngusugid ranchers ringireng a radio sama andere gal mla ngosu ma mel mara drone ra ranchers mang telgibel mo o de gal sal maklo o manglela alu urtial patrol tel klol de aboda start el uspe ay gagid wa dongur el altan en mo veo tergida aurero el de sal mal moita maklo alu ma audo mang ada gimreng asulir ay gagid el ukplal ngosugoma mrengil direct direct lo sisulta maktel sugal mreng asulir la TNC le tamgol mura ay gagid el strategic plan el gulsa dani ra gotul gagid awal osnge el al morok nexel le warragal mralmi di sel mlegot el wes el mirul el miluktub el ventures ringa gurang asul la TMC le tirga ya gukul lungasera gukmle last el mirul el valve start tiang nga
kung abatong rel ang magupal marmadal. Masel walbol warra mamar segi se black sodi sel walo sangamra el almor madal am lisi tel rangers el moisi. El mosiga klung yo leader adan ngar along balwada madabe. Malwaise aigel wal ngani aigel wal klawang el giram el remove los sangam tegi el ewal el almor ewarra. Masel got los sangama se agitra el merura entry assessment tra rangers ngar along. Kita matangel waset tirgal umsindra rangers regal bekal belu diwar regular el employee el hierarchy kerdi hierarchy el choice betamo rancher ukti ada el buil el olam el buil el ngara probation ala kangrang etam au rancher erura ramla memong apan protected areas network el rogul rancher servela ander rela conference tir Mela rogul rancher servela obat. Semua agim consider the law enforcement officer. Malsu magi law enforcement officer entel gibil dagal gire del sel di hire adel me lo ror ngara gel guk titeler regular lo ror. Sel dangara otutel alla en gire del morning training ergit proper training ergit otutel alla. Sel dol tauta alla e gadangara lemeltel. La gado ngarang e dora dol tauta alla ese ya ul albiru ul mangrang mo makitergi maul magyom da sea by the ndagal se del choice ba de ki de turngil wasi moral mora police academy rawe raba mrenche sindra ada pai mosigra tarawro ma instead ramru sei agi bai somam rulia o program ramam adra ranchers ngoro ki del adra ngoro rulia ranchers program ergit Dirigir rogul me soiso el meu rangers agiril modrur tegi del program. Ya el bol drur tel program el paserengi el malmerek seigi de tiram u ranger. Selbel ranger en aring aklama dengan tira tutel la ma la arang along ma gel la ra national government el kia de dirigalo el taut ma gel rogul los pe el mourio el ranger. O susul sel momong erung ategi del katamaran relang el gulogorngil el gidel ada rancher sangar along angilul mei mela andi gidi one reef adi ngil sugi del ngwa katamaran le ina faudu dil ngo sugi del ngu tial katamaran ndia msi ringi mela ngagi itmagalo rogu kama mga state lo sigal ulele melaira front el mo وملا مسير تيال التايق del مستيشون رانشرز مثل والبولون يرون الورون الامر الى الميل اورراغا واسي by October next year 2023 egama mamlaung seigi del Ranger Floating Station el ngul momugura angarael ang abar gelom gulel el giblam rule mo start lo urur by October next year 2023. Say ong erul. Ong ede awasay. By December 2024 etirge rogul ranchers el current el ranchers matirge el BS el meso uso el ranchers agiril required el pasra basic police law enforcement academy. Sel do hacen police academy. Say by December 2024. Es el momong last el ringia o sea 2025 egamam el ranchers ngar along amter gamar adang along amo 24 hours 7 days a week magi mering losi gawdo maal da ulel yagi ngoiter enough la ma enough resource egamam el by 2025 egamam amo 24 hours el mashura balur ngar along ma balwal ma da bel ngar along mendiga igi de la agora agula berelang langani al mutel ngarang mogere kamal msula bogo idil mora agi del city planner kamam el minor mukul sada igel uktang tangi laurere Bueno, ese hombre me sobre Chinor, anti Mahabenor. Mga mamsadar, motrito ko ako sa mamsadar sel
master plan na blurang along misel office mga kangaringil Office of Planning and Zoning and Building silong nga mamsa dara sil website mo website da state of Langarlong. So ako te mo tsaka most modit al master plan sin mulmu origere la ka tigil. So ako tuluuli tal master plan na base sil Palau National Code Territory 1. Kaya la amil katmok ra mal makatirat tama na memo. Ending most legal state tadim lakal follower tal andim letal quarter state awal follower sa gidala. Elat lakal with the tadim nomre kal amend the Territory 1. So nga sa Territory 1 in mandate ra itself state ang mugot makliya planning commission or tier SL planning commission na mo mga tmok ra master plan. Hindi mo per se direct pal Office of Planning and Zoning and Building Legal State direct again mo. Sige del planning commission amo rele la mga tmok ra ugot makliya master plan na blurang arlo. Sel master plan awal four pillars in wal four tanga ang art tayo del master plan. Ako ta sel social, ngero nga economic, ngero environment, ngero nga cultural. Ikita igel wal dukmong four pillars niya, the base niya mga tmong tayo del master plan. So sige tayo makatmok sila makatmok sige tayo PNC Territory 1 Melmutra elang ang Ilong State ang lukot maklisel lukok luul luktoy le tayo ng PNC Territory 1 ngiya ang Ilong State Government Public Law number 21-96 tayo del public law no wal kilala ang Ilong mo establish ang Ilong State Planning Commission ma State Zoning and Planning Office so kabenora awal lol milut karar mo adult tayo del planning commission so di mo mas ang clear tayo del adal milingil tal mo tayo del planning commission milut ka tira ka benor so ako te nganya chairperson na kamamal tina ru maro ongero yung ngaring ka del former ka benor Prime Salvador niya vice chairman kamam ongede ang ngaring lokong kosiba niya wal secretary/treasurer kamam yung aring nga kagit former delegate din may Saske, former delegate Marhens Madrang R, yung aring businessman Swingli Akon, yung aring entrepreneur/businessman Bautista Sato. Nga maktirak kal milingit mo adal tal commission sil initial stage. Masigiran makatmok tal commission and then direct community part tal commission na mukot makli tayo del Office of State Building Zoning and Planning Office makatulad siya mo state planner so sige del tamak wal para commission and then kulundas mo tayo del planning office sa micro tutel alla kalbar nga adal mo ring tal planning tal master plan na makatmok. So, sige tama ko luwera CIP. So, ni consult talaga la ka benor makadala commission minorisan CIP mo aware state rang along as state planner. So, sige drop accessible more sa ikit position ngam lo vacant kasi ko na position na anset tal planning commission. So, ka benor ako lo appoint choice kabiyo gigit ang choice ko lahat pero gigit ang law PSL member planning commission direct kal represent kagit tal planning commission na brang along almora sil regional planning commission ra taprol ang lela belaw so gigit awal represent ka man morse so tigigit role 9 members awal official members ang yang arnya 3 ex official members ang yang arnya Kabenor, yung aring speaker, mga kalas sa state planner.
Masaya kita lagi mati ka ngana wala aware. Magiti ka matmok ka aware. Magiti ka muru lagi kita wagit four pillars sa kama. Magiti ka matmok lagi wagit mong goals ma objectives sa gidan. So we are ongoing. Sometimes in the near future, agi mo o mesar adra blurang along. Didak kalmo consult talaban 3 masada tagi del master plan. Huk malagi el basur gider. So si ako kumotara time kata kunit muselbon ngaring stay del real morablu adra blu la me do alta do so de tamak lo tutelel el morablu. I said bila ka benno. In retrospect, tay karo kul namra state government. Ako ngaring ay kel cook plans mga concept. Esel ko pormer sa del government, el ko klechen sa leadership, en cook TBA ta direction so ako mo daw offer niya daw messing tan direction na kita di siksa. So we know until I sing waste time or resources ra ta del state na makol government. So un plot to tres tal master plan na dapat makli. Dapat maklim di wana direction no matter what leadership change in the direction kita di. So sige naman mo save our resources ma temet rabalu. So tamak plot to trade so mungita ada belum misal pol mol ngasira planning commission na dapat maklit yal master plan. Selong irong el fokusado rin tayo del planning office, state building zoning and planning office. Ya el director part tra master plan sa bodoru engedel mo putmok la regulations maluut el kirela a building code el gate Michael sento moktor ang rang kirel ngaring proper regulations the follow mo mga cut or the moktor ang itin mararaplu. So sitra world dong at mo kanina sila theater officer git. Ang ganung sa gidal zoning director gidal mo so na nga role ut mamabasyon nga along utmok laget mong ay gagit basyon ko batok mo conservation area mo list area ay kay so say kita tara world mo matmok or labang gila planning commission. So edrakal mga land use control laws. So kato world labang gila ka norma ada assembly mo utmok laget la kita mo or tirak de sel toru la rokul el structures in more rurang elo. So nga mo maisel mo ang level fokusado ngi at ora website. So idum la lamang am sela la din technology adin ran mo. So ala ka technology ka dum oit mal mo ngaru so ngira tek advantage el altan gutmok taigel ngi adom daswing mo helper kitra situnga to technology. So along as of now hindi kamal official website ring. So gam lang mo selul ko niya kabano to gam lang mo to ra full government namot makalover ma develop pra website it's better ngi dil adra nga along ngi dil care picture blue lab asel access ngi marokul information ngi aswal mo ring whether information are ventures, whether information ra finance or ngidil information na kinailangan ano at mo find out ang di more tayo website may. So sige daw na makul to tell world or ringi hopefully chadel gut makli as we go on kata builder ngi gut maklin mo ngil al mo ngina agra blue. So sige dawal chida final tapik el fokusado ngi within makapenor mga yamo sa labok sodi sa sure. Maka ko mam sulang loreng sa mam daratang lang. Tiang adi level atak kalmira wai OIs ay lam katmok el gine la bulu rong ray kan namom rekale warak. Tiang mati OIs ra kambiul wasi ngarang am le ray lo giungi ngarang ray la lom basul mo giungi. Ang mamakatmok la bulu ngar along. El arong el klungya la tabasul mo rarabek kal adar ngar along. Ngal kamar maklo at mar magikrel at agi ol tau taigang
omes kom na awas yung gangan dia kadilingil tang yung malartir gangan masabak kari dia kalaway say aku umrangal pase adong utmok lara arang lela balu kidar ada bleo bel kakaros talent tergid Miguel kuk temudu uringil lara rubak kal dios selmei makada bela katak los pe angeso al sugum suadlo giwa tabasule mel maltlo musiol mor adrablu maklungyal agirel mor adrablu rong rokui Miguel blandung aga coordinator el junior temo agi malas ng sa okkoringi el at sel hire el meurora state india kangengi arablu wasi kamil karang sel boldro ra process el may en si edel wasi yung lora process em lora lameltel em meuror yang arinya al ikut mok lagi will require el ngar say gidulor el boringi al enforcement tatara maklubul Dari kalsel lukornya minor, abulungan along tid malsawad, di kita part ra civilization. Kadi di marahil more bab, luntoy ra a website may gerrogoy. May elang hindi kasi eldigit dia ka kutmok laikang. Kasi edolomes ra edongwa bulu orior. Awal mumlang warak lang ngarinya madu uringi, ngarinya igel omes kutmokli masub el mota basul ogore ospera local government, national government. Yang usugid kadamo motmok kurni until selo meserigid el madang MSL dikit yang lo amo sa PL. Mang YC kadamo through our website sige plan dili sige the creator ni lo ospera national government tongo sugid mang CML dingara kas kalela bululat mora website tanor along ngu sel ka swam lo si ni gadi mo search sel swam bakli alang aring application so mal apply kadi nga si apply process ringi di mo follow again all instructions alang arang sel mon mo selulubong otherwise or gidra kandi ngir midol lower cell overall al view rapat chat rigid again di malas melo follow a procedure na state government to kuni national government mora umungitel awdaw rakabalment telngar sel maralo tutel oy tiabululat mangaringa boda matoro bringi ma boda toro ringi digudel mutel mesum okli de mor otutel tabasul tarak lebesay aradang long sel ko pol mere katembe del ngaratrual en gudungil armudulo se gadam norset kurubabal sabet el mugat mokra blur long madan di meritegi de komal sulang me klutel nguatur susra betul mabilong tial time kira sa edel mera balurir OIS logiwa media again website technology masubo del gidara agang lang at ya ulmak tilibil merti ayid ak matengel wasi kangareger mager enti si emel mesang mo matengel wasi mlewang rang ala aklel long regan nom legarak gugomes raw to swim ra igal maral me lewara komran sulang